Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Nshuti bakundwa, ndongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Ndabipfuriza ngo amahoro ya Kristo Yesu abane namwe aho muherereye. Ni mu kiganiro Saveur Divine. Tubandanije gushima Imana rero ku bihe byiza tumazemwo imisi, aho twariko turibuka umunsi mukuru wa Pasika, na cyane twibuka igikorwa Imana yakoreye muri Kristo Yesu ku musaraba, aho yamutanga ikamuduha kugira ngo dupfire, aducungure, duhabwe ubugingo budashira. Imana ishimwe. Nko benye ndata banyitangiye imbere babivuze, umunsi mukuru wa Pasika kubizera uhoraho, twama twibuka Pasika. Imana ishimwe. Twama twibuka agakiza twaherewe igorogota, twama twibuka ingene umwagazi w'intama utagira igicumuro watanzwe ku bwacu kugira ngo isi yose abaremwe bose bahabwa agakiza, kandi agakiza gashitse. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Dusangira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 24 umurongo wa 13 turageza ku murongo wa 27. Mutwe amajambo haravuga ngo Yesu yiyerekera abigishwa babiri mu nzira ija Emausi. Uwo munsi inyene babiri muri bo bari mu nzira baja mu mihana ahitwa Emausi, ni kure y'i Yerusalemu nk'urugendo rwa stadio 60. Bavugana ibyabaye byose. Bakivugana babazanya, Yesu ubwiwe arabegera ajana nabo, ariko amaso yabo atabwa mu ruhuni kugira ngo ntibamumenye. Arababaza ati, mbega ibyo mugenda mubazanya n'ibiki? Barahagarara bijiriwe. Umwe muri bo yitwa Kileopa aramwishura ati, mbega ni wewe gusa watsinda Yerusalemu utazi ibyabayeyo muri no misi? Arababaza ati, nibiki? Baramwishura bati, ni bya Yesu umunyanazareti. Yari umuntu avugishwa n'Imana, akaba umunyabushobozi bwinshi mu byo yakora no mu byo yavuga, imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Ibyo nuko abaherezi bakuru n'abashingantahe bacu bamutanze ngo acigwe urubanza rwo gupfa, bakamubamba. Kandi twari twishimiye yuko ariwe azocungura Abisirayeli. Kandi kigeretse ko uyu munsi ugira gatatu uhereye aho ibyo byabereye. Kandi n'abagore bo muri twebwe badutangaje, bazindutse baja kumva. Babuze ikiziga ciwe, baraza batubarira ko abamarayika babiyeretse bavuga ko ariho. Kandi na bamwe bari kumwe natwe bagiye kumva, basanga ariko biri uko abo bagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Arababwira ati, yemwe mwambura bwenge, imitima yanyu itevye cyane kwizera by'abavugishwa n'Imana bavuze byose. Mbega Kristo ntiyarakwiye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwiwe? Atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Imana ishimwe. Imana ihabwa icubahiro. Uyu Kristo Yesu umunyanazareti tuvuga, uyu dushingira intahe, nuwabambwe, arahambwa,
kuko yari amaze gupfa, ariko ibyizigiro n'umunezero w'abizera ni uko uyu munsi ari muzima. Haleluya! Yesu yarazutse. Yemwe abizera mwese, yemwe abakurikiye umwami Yesu Kristo, mutangaze iyi nkuru, murangurure amajwi yanyu, mubivuge hirya no hino, mubwire amahanga yose ngo Yesu ariho, Yesu ni muzima, urupfu ntirwamuheranye, Yesu Kristo yarazutse. Imana ishimwe, kuko ariho natwe tuzobaho, kuko yatsinze urupfu natwe tuzonesha urupfu. Imana ishimwe. Aya majambo tumaze gusoma wari umunsi wa mbere utangura icumweru. Imana ishimwe. Iminsi 3 yari iheze Yesu Kristo abambwe agahambwa. Tubona agahinda n'umubabaro, tubona amaganya yari mu bigishwa bagendanye na Yesu, amaganya, umubabaro byari muri ba bagore bagendanye na Yesu imyaka ingana n'3 bari kumwe badatandukana. Yesu Kristo akabigisha. Umwana w'Imana yari yarababwiye ibizoba kuri we, yari yarababwiye urugendo rwiwe rwose ingene ruzogenda n'iherezo ryiwe arabibabwira. Turetse we, abahanuzi ba kera bavugishwa n'Imana ba kera kuva kuri Mose n'abandi bari baravuze iby'uru rupfu rw'Umunyanazareti, bongera ko ngo ku munsi ugira 3 azozuka. Abavugishwa n'Imana bose kongera ku mwami Yesu Kristo ubwiwe imyaka 3 agendana nabo, abibabwira, ibyanditswe babifise, babizi. Igihe kiragera, Yesu arafatwa, acibwa urubanza, arabambwa, arapfa. Imana idufashe, kuko hari igihe twibagira iby'ijambo ry'Imana ryatubwiye, kuko hari igihe twibagira iby'amasezerano ibyanditswe byera bitubwira, tukibagira icyo Imana yavuze, iby'Imana yasezeranye. Nibyo byashikiye ababigishwa ba bene data. Ibyo Yesu yababwiye byose, ibyo basumye mu bahanuzi bose, bibaye impfa gusa. Ku munsi ugira 3, nubwo Yesu yari amaze kuzuka, naho abamarayika 2 bari bamaze kubwira ba bagore baje kumva, naho ba Petero bari bamaze kubibona yuko ikiziga ciwe atariho kiri, ntibyatumye ababigishwa babura kugira umubabaro n'agahinda mbere no kwihebura. Niko dusomye aya majambo ngo aba 2 baja Emawusi, ngo bari bafise umubabaro, bari bafise agahinda, bagenda bariganyira. Baje Emawusi kandi bari bafise amakuru yuko Kristo Yesu yazutse atakiri mumva, ariko bibananira kwizera. Bene data tubyizere, bene data tubivuge, iri jambo ni iry'ukuri, Kristo yarazutse ntakiri mumva. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Baraganira, Yesu ngo aza hagati muri bo, arababaza ati muvugana ibiki? Bamubwira amaganya, bamubwira agahinda. Imana ishimwe, kuko uko biri kose mu gukekeranya kwacu, kutizera kwacu, iyo turi mu maganya, iyo turi mu bibazo, nta wundi muntu ashobora kuza ngo agendane natwe atari Kristo Yesu. Imana ishimwe. Nta wundi muntu ashobora kuza ngo atubaze ngo mbega agahinda kanyu nakahe, mbega ibibazo mufise ni ibihe, murizwa niki, atari Kristo. Niwe wenyene ashobora gukora ivyo. Agendana nabo kandi yongera arababaza. Kristo agendana natwe, afatanya urugendo natwe. Kristo iyo dufise agahinda, umubabaro, naho tuba twatakaje ukwizera, umwana w'Imana nzima atubaza ngo mbega mubabajwe niki? Haleluya! Uyu ni umwana w'Imana nzima. Arabandanya, maze bamaze kumubwira ibyabaye byose, arababwira ngo mw'abanyabwenge buke mwe, kuki mutizeye?
ariko Imana ishimwe, ubandanije gusoma aya majambo tubona ngo bageze ku masaha yo ku mugoroba aho bagomba kwakira indaro. Yesu araharengana, ashatse kuharengana baramugobera ngo gumana natwe kuko ijoro rirakuze, maze ngo agumana nabo, maze barasangira. Iyo bari bamaze gusangira ngo amaso yabo arahumuka, babona ko ari Kristo. Amajambo atangaje rero nuko ngo bagiye kubazanya mu nyuma, Yesu amaze kuva hagati muri bo, baravuga ngo igihe twari ko turabazanya, cya gihe twari ko turagendana na Yesu, ngo twumvise imitima yacu igurugumba yuzuye umunezero, ifise amahoro, kandi tutazi ibyo ari byo, kumbe yari Kristo Yesu. Haleluya! Iyo dufise ingorane, iyo dufise ibibazo, hari igihe twumva amahoro aje, tukumva dufise umunezero, kumbe ni Yesu aba ari kumwe natwe. Haleluya! Yesu atanga amahoro muri confusion, Yesu atanga umunezero naho ibintu biba bikomeye. Icyangombwa nuko aba ari kumwe natwe, akagendana natwe, akatubaza agahinda dufise. Yesu ari kumwe natwe rero, ariteguye kugendana natwe, agendana nawe aho uri, kandi mubwire agahinda ufise naho watakaje ukwizera. Ni umwami yihangana, arakugirira neza, umutima wawe urasubizwa mu mahoro, urasubizwa mu munezero, kuko Kristo Yesu yazutse mu bapfuye, ubu ni muzima. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Iri ni ijambo ryo kwizerwa, iyi ni inkuru nziza mu bizera, kandi bwira n'abatarizera bose, kugira ngo bamenye iyi nkuru ko umwami wacu Yesu Kristo ariho, yaratsinze, natwe tuzotsinda mu izina rya Yesu Kristo. Amen.